Comunidade preocupa loja no posto abastecimento Síria Baucau, lacimo moeda centavos atos rua. Relaciona ho informação husi Banco Central Timor-Leste no PNTL nebe fosai kata moeda centavos atus rua falso circula ona iharai larang. Dadau ne posto abastecimento no loja Sira ia município Baucau lacimo ona moeda centavos atus rua. Nune comunidade Sira preocupa, tambah Sira lori moeda centavos atus rua atus sosa sasan mai bela iha fole. Agar buka betatir wisa ya malasi mo osan dollar ne valor malaya dunia naka ga osan itu laut lijar nana atu ne banco central o ministro relevante bela fosa ye mede para public bela ate ne kata kosa ina itu laut lijar nana tamagora ina itat baloza nebet loza dot lasimo ba en seminar mina la ema lakoi anto osan ini agora itat utiliza basa idali. Entretanto, Naimba Lojas no posto abastecimento Sira clarifica Sira lacimo moeda centavos atus rua tambah Sira rona informação katak banco Sira mos lacimo ona moeda centavos atus rua ne. Ema hola sasa ami troca osang ne troca barak. Mai be ema Sira batia depois Sira rona fila fale informação dia osang $2 ne ser lakoi simu. Ser lakoi simu i balumos kole dia banco lakoi hutu simu. Antau Sira hansa da trauma hoi dane anto osan $2 ne sirotut lurfalut kiramai ser lurfalut kiram amat kule filafal dia labele mas labele am tinggi simuna fating anto idane osan $2 am tau na fating ane ia am confirma dun ba amne patron dia osan $2 ne provisoriamente ita labele simulai idane mak emamai sirafu $2 am kule netik dia labele ami labele simulai se informação ne losona dia laulos filafalona oke ami pronto na fating sim aku orse kan ami provisor lasimo osan $2 tambah ami volta falba ema lasimo laten osang ne falso ga asli ami mos laten tambah ne usuba BCTL atau klarifikasi ba publiko. Maluk sira lorme ensimina ami primero ami simtia segundo ami fofal ba maluk sira simo sira lako sim sira jangkata de osa falsona idane be ami mos agora label simta tambah idane diangkata de osang falsona ami su governo idane osang falso en sakar bela explica direto ba ami depois osang be falso ne beli akar kilor be ya loja bobo chane ho pertama para ami hatene ami atur ba be maluk sir ne be ke sida ko haten buat ida osang falso ne Ihaloron 5 bulan Março, Banco Central Timor-Leste alerta kada banhira atu simu moeda centavos atus rua precisa tau atenção ba osang ne nune bela identifica osang ne falso kalae. Dadau nemos autoridade segurança continua halo investigação moeda falso nebe continua circula iharai laran. Feliciano Venancio Belo, Jemen.